turare ya mwanka utu twathoma ndeto cio tu na twara ukakaire bore wa kaire rokere tuiwa waga una bakajim na tuenderete na maisha. That's nice. Nonga gomuraithire tutakomenya bare yaku kumenya borere bwawa ukira na ukwenu mageni mari kwanti ba uketha nchugu na kwenu mbiyanda watha ino by the way kwetu kwina ikwasi kwina majani kwina kila kitu so gutikio wija gwetu kwina nchugu nchugu ina kwenu okay nchugu ni wina mirite wetetia shita wata no moja ile ore okuiga kwanda to kurea imbire inge kweli kwina ri nkena ini ndiko nkena what is nkena na nimbe kwina nyamuchita wa nkena ni mbocho type of mbocho I think so nkena kana inde anyway tiji gatoreka ya oranga ningo tinkena we nkena ni ndiko kwina nkena type serious lakini tendengo kanyamu kanyamu getawa atiriri getawa kanyamu kenda gwa supermarket muno kamande ku kare mawo kweli kamande tigaraka hapana potere ma kamande hapana are you sure no ngadharaka yetu I think kamande kaumagari nterino cha buri I don't know but nti totally kiyo tutirema kamande kintu katirema ndengo ndoroko nchugu sana kwanza ino nchugu chingeti kariana lakini tikaranga munya karanga chiandawa nchugu karanga na nchugu chiongo munya mwere sasa munoagu we serious inwe chuto mpempe kumona kumwito anda mpempe yeah wow ijo turetonda anyway gatu inambere kwigwa tukiraitha mantu makoni ngatheti ni ukawithire bambitaga ni famina zo kimathi murithiri wa Meru TV nimbitagwa Nancy Ndogo gatu kugwataga ni kire mubango jo turinge meto murike tukena rojerejeri mangathetine na wina ngatheti iriko People Daily kama kawaida ndio na tough times ahead as MPs pass fuel tax kuina mantu makoma mamba kwa mari mbere tete muno kuma auto iterete kimeturamba acha tuseme tende kia turambire hiyo tudhirekeria ya turambire thani hiyo tudhirekeria yeko tudhirekeria na ya tigirete githarambe why would they pass that tax ya fuel na kuringana na menyaga kama kawaida wataboto ile tukiugaga na atiri antu baba bari mind bobongo bakwimakira gatuyogwe nuntu ka kwigwa nukuona bura maisha metheritwe mwankago tuli bwa metheritwe makiuma nuitheritwe kiona bura mwananchi wa kawaida etheritwe akinyereka ndikumenya kana kwena mandu tamama uthi na mbere kwa kurukiga na habu nuntu gukwinye yani ikwithira muntu ena kironda weja ukamto ukathukia muchumari wena mwanki ugatagoteri kironda ni kutokorora eno niyo mbicha exactly kuona tukiona but all in all ntiwe atwetere mantu momba kwigwa makebuyaga karatasi ni kambere kirenga theti no ni mbire kunanse kaka the People Daily karatasi ni kambere mantu zoja witia kwa taxi maguta na nirugo rangu na nkeri Henry ni kirenga theti ya PD na kila kiondigaria kiri witia kwa maguta nije maguta jatagia kila kitu kigaite so bagitia maguta they know that maguta wonajaitia everything will go up kuna electricity transport
manufacturing of manufacturing ni kila kitu uko na maguta jaitirie kila kitu no mwanka abo kwa manufacturing menya iratibi manufacturer ni manufacturer na into bibi atomera energy and gento ya stima na into bibi gatumera bigati ya distribution movement so that means akenya ara turi kinya onare twira gwataitende mbelt kwe kinya gekare magutaitene kakaira kago gataitani gagutweka tuikia mitochondria so erinjire ne gutweka na kire kindi karagia bagitithiri bakagura tugura kabutweka kwina magorija bakagura nunturi bomenyaga mbecha benacio mbeci ciao mbecha ti thina koguo na magetia bo bakagura thina ndikire muntu uyu wana arungu no akaina mbere kwigua agitiga wakinyamarani kuna rugono rungi nkona rwa CS Kuria link stop Ruto early to recreative edible oil tenders hii tenda cia maguta gwitwika achore baruto ibakoringithana ki tenda iji cia maguta na jane kuringana na CS Kuria rugono rungi rwa kuona ruria reasons behind rising wave of terror attacks kwende ku kira gitumite kuthora kwina gwitia muno kwa mbithukiro cia magita kwa magita cia magaindi rugono ruru karatasi na gatona no ngatutegire karatasi na gatwire kirengathete ya the people daily karatati gatwire kirengathete no ya the people daily murithe wa Meru TV ne rugono ruru nansi wa wathi na mbere kwa getugwetagiragu hara chore ba kubisana ba mutongoro mugongo President William Ruto ari omere wa mboi muthenya wa goro nathie na mbere kwigua akigwetwa ta umwe wa bara bethiritwe bakina mbere kwigua bari na gugigie muno kire thirikari ya Kenya Kwanza bara company chiao chia na mbere kwikinenkerwa contract kana ikinenkerwa tenda ino chia kunyagia maguta mama makuria tabura kwithiritwo gukareka ukabere kana bura we tutende no chithiritwo kinenkano lakini ndi bubu kwithiritwo gukionekana kunenkerwa muchore uyo kana bukithina mbere kwa bukinenkerwa munyanya uyo wakubisana wa Rais Ruto Wamboi kana kambuni no ya Wamboi retwa Pulma Holdings nemwe ya 11 ila chithiritwo ikithi 11 farm tabled in the Senate by Ambaton Trade and Industry Cabinet Secretary Moses Kuria that were part of the 22 suppliers that the Kenya National Trading Corporation KNTC pre-qualifying to import various commodities into the country. Kulikana kambuni nemwe ya kana ne 11 ya ira chithiritwe ikithina mbere kwikiwetwa kiri kana ira chithiritwe ikina mbere kwigua ikiwetwa na ira chithia na mbere kwigua ikinenkerwa atenda ino mugaru na sheria bura yethiritwe ikithina mbere kwigua ikiendekithagia na arake aria Moses Kuria ora ni waziri wa mantu makoneni na biashara thiritwe kiuga kambuni ino chithia na mbere kwikirigiro kunyagia intonwa bile ko aga nthiguruni na arade ontubo bwethiritwe bukina mbere kwigua bukireta biuri mwanya na bukireta miuria bingi muno kiri antu kwethina mbere kwigua bakenda akumenya iki gitumi kiongwa bobo bwethiritwe bukina mbere kwigua bwekarika nwarire na bokinya baraba roterwa azimio la umoja bethiritwe bakina mbere kwigua bakebu magiria na kuthina mbere kwigua bakimenagiria waziri Kuria bethiritwe bakiuga CS na bethiritwe kina mbere kwigua akithora ati Pulma Holdings was awarded a tender by KNTC to import 30,000 metric mbio okay ni athie na mbere kinengagirwa tenda inu na chia ina mbere kwigua ikireta aga nthiguruni
utani ngiri magana mathatu ngiri mirongo ithatu ecithere tukinambere kwigua ikinyagua wontu mwanya no athia nabo rutero rwa azimio ruthere tukinambere kwigua rugiukagiria kayo na kwenda uchunkuni kwinambere kwigukiro thikaga nontu thirikari yithire tukinambere kwigua ikinenkera anyanya bayo kana ikiriward anyanya bayo. Kuria arari mbere ya Senate kana arari mbere ya Senate mwanya bira thiritwe kinambere kwigua kiuragwa na bira bithiritwe kinambere kwa bikiringithanagua na thirikari ya Kenya Kwanza na muno nkuruki muno biure bira thiritwe kiuru bikonenie na maguta mama makore edible oil tenda kana tenda ino chia maguta mama makore mara methiritwe makithina mbere kwigua makinenkerwa kana makipeanwa kiri ministry ino yake murithire wa Meru TV na ati tenda ino chithiritwe kinambere kwigua ikinenkanirwa ukurukira ministry ino ya mantu makona biashara na kwa ugura kuringithana na ndetu ino emwe kwa emwe ni Moses kuria na ende na ara ukwerekana drama chiethiritwe kinambere kwiwikie bumeria aguka nyumani kiri nyomba ino ya Senate na ara batongoreretwe ni Leader of Minority Steward Manzayo wa kumanara ntiche Kilifi na Deputy Minority Whip kana mukanukia wabara banini Edwin Sifuna bethiritwe bakinambere kwa bakiuga bo batithikiria burakuria akuga nontu kuria gutie mantu maerekene ethiritwe akithinambere kwigua akiaragia nansi kuria woyo no woromwe ethiritwe akinambere kuga watiromba urekeri ntikanoni ndeto ino agite watithinambere kwa kiromba urekeri atekona maitia ethiritwe kinambere kwigua akiona ainamo President Ruto na ethiritwe kinambere kwa kibu mageria na ko defend kana kuthinambere kwigua akirigagiria kana ku defend tuma kugata gutetera ku defend kutetera yes na thiritwe kitharaga kega kana ruembe ku kurigiria yani ku defend kumurigiria yani kama defend kumurigiria wera kini kumutetera iko yani kurigiria utika kuruke mimbi kaga ukwenda kuruka kurigiria utika kuruke okay anyway tu na tu ndabaina murigiretie muno na murigiretie muno ndeto irarirwe amuriera muno we into kumurigiria kumuthetera whichever anyway Rais Ruto na thiritwe kinambere kwa kibu magiria na kuthetera kuria na araende President William Ruto muthenya wa goro na thie nambere kwigua kibu magiria na kuthetera waziri wa mantu makore na biashara akanthiguru ni Moses kuria kiri mantu mara methiritwe makinambere kwigua makiumagira kana mantu mara methiritwe makireta murugutira umunene akanthiguru ni mara methiritwe makiaragua ni kuria mantu mamati mangi imantu makonenie na wandiki bwandeto kana mantu makonenia na media ara arende raisi ethiritwe akiuria andiki bandeto kumeria rogoi bumetaga ata rogoi kimeru kitharaga kiega ya gwita poison kumeria sumu indi sumu nawe turugera mtu akerewa na amenye ndawe ni rari nthuku sana wewe mtu nanywe rogoi ndawe ni nthuku chairi nuti nyorogoi okera indi raisi na thiritwe akiuria andiki bandeto kwenda mbere kwigua bakimeragia rogoi bakimeragia sumu meria rwembe Enda kasikia vibaya na huko media kasikia vibaya na huko the head of state kana mutongole wa mugongo na thiritwe kinambere kwigua akiuga said in as much as it was right for the media to call out Kuria, it was equally proper that of like-minded Kenyans to attack the press anytime they are in the wrong. Tikanu kuelewa.
Okay, kinyuka kwigua kuria nethiritwo kina mbere kwigua kena tuyona chiareta muthuro munene na kinyuka kwigua kana as much as kinyuka je utwika ati media ina right chiago chia kuruta gwira na ibethiritwo bakiromba nyakuria wakiromba orekeri kumana mantu mabariti no mwena kana watogu wogwe mine ne batiri kwegua egikosorewa ara ya ne batiri kwegikosorewa ara ekobetia aduga muke kinya mukenyo kawaida na right ya kurungama na ukosoa. Can you imagine? Okay, ntaraga igukosolewe lakini ri miario ugatumira how unakosoa kukosoa si shida shida ni how do you do it urikosoa ngata terms iro gutumira ni go cause damage in any way nonto na onkosoa yes nkeja ku realize my mistakes through the way utanikosoa gukosoa re ni kwira nto tipo nankira advert. That's why nauliza exactly ikionkoria atre iyo ni onjire ro batungosoa neki wonaga kuria ataina inika by the way ata makano ntu na ye na backup ndeto inu nerete ware mera ethiu yogo exactly so ena source in fact kako iripoteni speech orewi nyake bumire kwa utie urekeri karomba of course na ye utie ndubu nothing will happen mtafanya kaskia bahama uko media media kaskia bahama uko kwenu bomeria rwembe meria nishumu nakuni kwira Kenya na ndino batu kumara uga attack media anyhow imagine kwa na waya na nchoma ya kwa bethe anjira na ukabali kwithira na makamera jaku na matioro pa akiunangania akaunanga lens anyway it's not right we must defend the media the free media. We must defend the right to criticize, to say whatever they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things. We must defend that right. We must also defend the right of those who hold the media to account. When the media goes rogue, we must also defend the right of people like Moses Kuria to speak their mind the same. We are defending the media to say all the things they want to say, including the wrong one, said the president. How are you defending the media while you're attacking the media? Yani no ankinya to defend, no ankinya to the terror, media no ankinya to carry media. How? No kwegwa mbere mawera kwanje. Statement you check directly the same story is so contradicting. Non to te woka defend on the other side oruga werete nyapa break attack alafu uge kairi no ankinya to carry media no ankinya to carry media no ankinya to the media na wiki ori amburagia media batu atutataira bangite of course baraba batu atataira media ne bao. Not the moment you stand up to defend a certain media house kana a certain person kana ugore mtu kiombe as a journalist otwekaga gukwa biased. Now no bati gutetera nto ba media kenda gutweka state. Media bateri kutetera gatiba na gatiba ni beterete media. Bas katiba yongwa. Then they need the problem. Kwa tuka katiba idirikari. Niyo takuthingatiro. Yes. Bakethera katiba tikuthingatiro. Na utigu kabarutha nontu ibo thirikari katiba enu iboyo wana bakenda kuwa motie mantu mandikitwe katiba ni ntu kathingatira mutadu aje na ndio ukathi koti ibo no abo kethira bathi namna hii hapa na pale my friend hapa na pale nini namna hii Anyway, rugono rwa raisi kwigwa kiretera kuria ruria karatati-ini ya kabado karatati-ini ya twire wagura ngathiti ino kaina mbere kwigwa kithomo gia for teachers as a copay for hospital visit in scrapped mantu mageni na arimu okay guchokera bwega ndiona arimu will no longer be asked for
co-payment under their medical cover once they make hospital visit. According to Medical Administrator Kenya Limited, McCall, no copay fee will be charged to any of its members with effect from June 1. Nyamuini wetwa copay ni ile kuino nansi kana kwina mbecha alimu baadhi ya nambe kwa bakiria baichi bitani kwina mbecha tainu kana copay fee kama kwa kutharichia ndeki watuika no mwanka chithiro ni rari yagwa co-payment under their medical cover once they make hospital visits. Mwanka kuthiro copay nira bagichanja wa copay fee imwe kwewa. Anyway, irugono rwandikira na uraya murithire wa Meru TV wagura ngathiti ino ukaina mbere kwewa ukira ithaga karatati gatatu nasi karatasi nĩ gatũtatũ kĩrĩ ngathĩte The People Daily kwĩna mantu ja kũrekrutwo kwa new DPP na atuoli kũrĩtuĩka nĩ ũmwe wa barĩa bathuri nĩ mũtongoria wa Nthiguru ndĩrĩ tuĩke DPP okay nĩ ũmwe wa panel te atuĩka gagũtuĩka nĩ ũmwe wa bara bakathi panel panel kũrecruit the new DPP na kũrĩtuĩka mũtongoria wa Nthiguru President William Ruto mũthenya jwa igũrũ na arombire kwĩthũra a panel ĩrĩa komba kwĩthũra ĩgĩta na mbere na nominate viable candidate kĩrĩ position ya DPP ũkarikana the current kana the ũrĩa ũrarĩ the DPP Nordin Haji na arombire kwĩthũra agĩtonya kĩrĩ position ya NIS na kũu ofisi ya DPP nĩ ĩrĩ vacant na no mwanka ĩchũĩrwo mũkaria kũu panel ĩyo nĩ rombire kwĩthũra kĩthurwo mũthenya jwa igũrũ na aturi arĩ among the panel na inkuona ni panel na antu baingi ndivyo kumenda ni na gatwetera tuone labda broka ina mbere kwa wikarikaga nuntu tukurikana orarari DPP wandire yetu ya Kenya na Dinaji athie na mbere kuigwa agitithagwa agitithagwa nkathime utie wirete tithagwa nkathi exactly lakini do you feel Dinaji na rutete ngwibwega untu bromba kuigwa agitithagwa nkathi no kuona taka arabiritwa akiumbana kana kiuria kia mbere ituronere Nordin Haji akigitejaniria magamba ja maingi sana na ikuria ni mbira tuma mbere magamba ja jomba kwithro jagitejanirwa kana ni mbio yongwa irari na thina kana ni mbio yongwa yeta nontu magamba mostly jira Nordin Haji atejaniri magamba jari ja marito na ni magamba jari ja hai ja involvaga antu baba nene thirikari no kethira magamba jari jatejanirwo rimo so I don't know ni mbio yongwa athithirie different iwira atumire kinya ona mamlaka ja I think nukuona ikwawa ni ndere nkona ri ni kwa ward achore ni achore bakwa baraninka yo iguchokia nkatho ndiko menya director kana kaba tugitira nyamungi kana natawa karika nonto tikomenya ka batugitira kana nata but all the same Nordin Haji kile wandute maoni mabura ethiritwa kina mbere kwegwa kana kuringana murutire wake wangugi arabatinya kwinuka kwana why nontu ukahutwika magamba mantu baraba nene thirikari magamba marama ukoni thirikari atumagirwa kumateyanĩria yani utie gamba rĩa ya through atwika gutari na evidence lakini minto bibi wanoka utie na evidence indi bukugiria uchunkoni then borotho ndio uchunkoni na bwathi thwo atwika gutikio amagamba jagatura kotini magamba mama ko menyaga itubatiri kwigwa kwena strategy chithire twikitumika kana ikwebumege na igatumiro tukaigwa wewe nanse na kesi ya wamba bwambe cha chemwingi
kinyoka kwe gamba letu kule utaruta kotini twari ruta nuntu bokuona ni area nanse twejire mbiaca ino ni Mike aijire mbia ino na kwa ugu Mike no tukathukiria mbi itagari nanse atari na magocha lakini abana kezi ya Kenya is different. Lakini this is Kenya at the end of the day. But, na ni udi najiga kwa awarded nuntu bangu gendongira raitira za DPP. Na nukuona same case kana njira weno no ukona mtu kinya mtu takuria no wone nyaki na ngaba ino kinya a higher position. Yes. Agetuwe Kenya munene wa makabinet nontu wangu girethiritwe kinambere kwigua kiruta ngoginje gerethiritwe agita ngogirethiritwe kinambere kwigua kiruta ndatega nkona gatumare turi twitakie kibiashara twitagie nteto cia kibiashara tugachokera maithirio Meru TV twite nambere kwigua twikumenyithia mantu mwanya njira jethiritwe jakiringa nyumba cia nteto namwe na gwita nambere ajanthigirwo netwe Kenya jajombite kwitha mostri jakiarirwo kinya ni Akenya na kureta maoni mwanya kumania kiri Akenya. Okay, bye bye. What's going on there? Solution Sacco na nito ina Hipo Junior account gutetheria muciari gwikira mwana weka muthithu kuma ari munini. Hipo Junior account erugurana kumenyerwa ni muciari kana mukaria wa mwana o. Wareke na kurugura Hipo Junior account ereja na mawega jaja. Utimbesha ukugitwa kurugura account eje no itembesha mwitaja thatu ndani ya mwaka gutena mari. Igashoka ekejana Hipo Saving Kit, a free internal studying order inyakuri na ntuko ya nkeno o mwaka kiri mwana uria en account eje utenda kithimi kia ku deposit kana gwekira mbesha gogorokera channel cietu na mwana ni akwegwatira maciara ja muthithu jwawe o mwaka munyamantu nkuru kitungio bishine cietu kana kidwangi cietu ile ya kwinagwe kana uringe thimu gukorokera namba eje 0728787972 kana 0734321924 kana utume email kile info@solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. The BT Sacco ndio sako ya kwetu ongeretia mantone jaki mbesha na tuleje ukinyera kiroto gyaku netejanaga utungata bwa mithemba eje normal savings jaza savings account, the BT total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minus savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyoto riongera kredo angisieto ile maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba eje 0701911765 kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth.
ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukora na nginya gwaka muci bietaga ndwanja Wambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania irantu ba confuse na wendo ibyo binge usingana turula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru Kwera ngororia gutio mtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane okutuka atumbo kurekera mbotera nigeke mbwe ondogo wa ukaorana engua rikana utegwikia ngare road test utiambite kumigura Shabab attacks are in Northeastern. Motivate ramse ukiri na ndire yari yiri kari yangu jumu itu yambiwa mpeana miezi miwili madeni zote zenye zikanyuma mtalipo nilivyombijiwa alisema ina ulireta ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara inu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithanie owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Thabiti Sacco nio sako ya kwetongeretie mandone jaki mbesha na tureje ukinyira kiroto gyaku netwejanaga utungata bwa mithemba ije Nomo Savings, Jaza savings account, Thabiti Total savings account,
school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo tuliongera kiredwangi cietu irere Maua, Mekindori, Muthara, Mishimekoro, Kianjai, Athi na Kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba iji 0701911765 kana utume email kire info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our sacco, our growth. Unaongea onea. Ibwega muridhire wa Meru TV atu inambere kwa tuicho kagera kairi na tudinambere kwa igwa tukiraithagiria makonie magatheti. Watakura twithiritwe ndaithagiria ngatheti ya The People Daily nkona kuna nkeru njarani ngatheti ya The Standard niongoete njarani yakwa. Lakini mbere ya tutia tonga ngatheti ino niri kwino we niyo Nancy Ini Daily Nation. Daily Nation Ngatheti ya The Daily Nation. Okay, lakini mbere tina mbere kwa tukirithaga ngatheti ino kambugie rwiro imwe kwa imwe kana na rwiro tuina mbere kwa tukirithagiria kana tukithirikagiria ngatheti ino tukwinio ya The People Daily no ntuito kare twa mi raiberia nukoreka gututarira gono rwa tuoli no mugwa kana no mugwa mugwanja bara bethu bagithukua na bara ba ku erigero ku rubiure kana kurikiro twata DPP kuonekana no wakathukia kana kauyuriria kanya kuka Nordin Aji. Karatati katona ikoga kwina hard times ahead as MPs vote for raise petrol tax mantu makonenie na wetie kwa maguta kura kwithiritwe ugikurukua mantu makonenie na top court spells out Ruto JSC powers koti cheure chile tukinambe kwikira mantu makonenie na bura Ruto thirito kinambere kwigwa I think aitumira JSC none kamitira ya ntuba ya agambithani ruriaga ugu why Al-Shabaab attacks Al-Baq in Northeastern nikinonto Al-Shabaab ethirite wakinambere kwigwa bakithuka sana na anteche Northeastern nikaratati nikatuthandatu karakena rogono rugashagwa land case to be settled out of court. Igambare gashagwa rege ni namuna ntika no kurikana igambare ri wete kanene kainambere kwa rekithirwa omeya koti outside the court ikathirwa omeya koti. Karatati ni kamugwanja DG Deputy Governor cited for using 18 million Siaya funds on lavish office mnara ntereche Siaya no komenya kumantu mamede tumakithinambere makona Deputy Governor na arende thirito kirikana ntumirito bichi yake na Shakahola debt agony of missing 11 family members kwina kimako nyuma ayantu 11 mujumo kwethera bakiura na arantereche Shakahola Mackenzie's early die after hunger strike bado antuba Mackenzie no bathite na mbere gukwena ntubwa ayura baragete kure buru no ntuba kwenda kuona Jehova yes bakwenda kuona Yesu nengono kathomba maire chirenga theti-ini no murithire wa Meru TV wona gumagaruka wegurira ngatheti no ukaina mbere kwigwa ukibonagira imbi yoyongwa yethiritwe ikiandikwa ndeni ya ngatheti ino. Ngatheti ya Daily Nation nase ngatheti ya Daily Nation ina ntuto nyingi sana iria ciariritwe kire ngatheti ije karatasi na kambere
revealed kwina cooking oil and rice tycoon. Mwekuru uju ni Meru Wambui, mwekuru uria ukwiragwa na kuringithanwa na kwithirwa uri muchore wa Ruto uria uhe tenda inyingi cia maguta na cia gusupply na ena company mwanya kwina company iria ja company inya iri kuringithanwa na kwithirwa ikiwa tenda kuritwika amwe na 22 farms iria tiari qualified. The criteria ya kwa award tenders ni raise many questions kana ina bire bibinge miagia uria tenda iji chiombere kuthirwa ikinenkanirwa kuritukana ndi trade CS Moses Kuria muthanyi iguru narombere kuthwa kinenkanira kambuni 11 iria chiombere kuthirwa ikinenkanirwa tenda tia various commodities na chomba kuthwa ikijukia 6.8 billion na kurituka companies ni kuringithanwa na Meru Wambui rugono ruru ikaratasi na gatutantatu na karatasi na kamugwanja kirenga theti ya the Daily Nation. Kwina accounting anomaly, kwina utumiri bwa mbecha kiri financial year as in Cambridge itwe down kuma kine mwaka ja 2018 mwaka 2023 ni Moses Kuria umbite kuthirwa kinenkanira mantu jau amwe na uria sales turnover ni mantu gweja financing ijo chombite kuthajarire tuam kuritwika karatasi na gato na kena rugono rwa food prices kana ye ugori bwa irio ugori na fare transport ikomba kuthira yitia nyuma ya MPs ko vote kana kuringira kura increase fuel cost irera itiria na 16% kuma kiri 8%. 8% yenene ona retu kuga kuma 8 to 16 that is double, yeah, sure. At least ingeenda hata 10 ni kitu at least, lakini mwanga 16%. Ni rugono rwi karatasi ne katuna nara gutwika abunge bakuma kiama kiregana na thirikari ya Azimio barombere kuthirwa bakigwithia nini eu, lakini kuringana na namba yao area nini batombere kuthirwa bagifauru. Karatasi ne kamuthia tukethera rugono rwa whistleblower human activist ingwete kisalesio uria wombere kuthirwa agita akiariria kana no uria wombere kuthirwa akithura mantu ja NHIF ariugana ndio turobo buri ugwatine. Sure. He is fearing for his life after he received threats. Rugono ruru karatasi ne kanyuma na karatasi ne nako katona na tokethera rugono rwa Oduolo uria ni deputy governor wa Siaya na ragutwika demanded 1 million chair for his office na ndio MCAs bakuma county yo hapo nda kuthira bakemo impeach ni unicho iria nyingine nkireto kanya kambere kirenga theti ya the Daily Nation. Rugono ruru kone na salesi turareti nuegoro nansi na turabati kwetwe nuegoro kire mubango ekabuge siasa lakini ambera mantu imadho kusana rutereni rwake kumana ndetwe thiri twakithora chia NHIF kwa ugu thirikari ni bateri kuina mbere kwiweke mukara, but I'm happy no ndo senator wetu Kadhure Murungi enwe yani na muraithirite boy so we are hoping menya ndigoro ni atu Kenya nansi ntubota ya kumenya ukaya kumbura ukaya kumurika mantu mara maithire tumakithina mbere kwigua matakuthibwega umenya wethagiro uri watini bodo sana na nagwitie kuthirwa kinenkerwo karia bora bwagirite, lakini the irony is no ithire thirikari ireba tikuthwe kimonenkerio karia ni ikethirwo igichwana noe utina thina lakini senator Kadhure all the same na thire twakiromba na komicha waziri ora wa mantu makwena ugima kunenkera sareshi ngugi kengo atetheria kiri kurutha mochunku nte mama nduka kwigwa kametira chireti ukagita ukonde itiumbite kuthwa ikiona mantu jau mamu na ibo bari ndeni yani barabatiri kuwa bakira ithira mantu mamu bari ministry ni batona mantu mamu lakini muntu orari ome ne kuona mantu tamamu na jethro fax yes senator Neville twakiromba waziri kwethirwa ke nenkera saresio
nguge thinki kegwere ntu bwega na kwa ya kwa ngwiteno thinki kainamba kwegwa agitethagire kirimo chunkoni chamba ethagirwa iri na ume bomuthemba sana ume kamuthemba muno no atethi wona akiandika maindo extra manto sijui kawa konita thina akiandika barua na arabunge bowe urothirwa chunkoni bowe urothirwa chunkoni igamba nini akwire yani saresio karikano na okay kwena rugono ruru ngirwa ri rugono ruru wa imbiere yari kwere thik mantuma governor mwangaza kwe mantu amurikite kairi mantuma governor kawera kinyama manta attention kidogo lakini agutina thina ngatheti ni ya The Standard murithire wa Meru TV ni mantuma makona uringi bwakura na ara kire bunge kire mantuma mu kana gukuruke finance bill arende achore baruto bethire tubakithi rutere rwa ruto mantuma na ara ntere chena Ivasha ndiye kana se ukathi na Ivasha ukai na Ivasha Vasha na turugie my friend tuathi Vasha utie kuringa mbicha why ndio mko na wa mama na wa baba tigara na wa mama kana wa baba mbere tuathi na Ivasha na incident ya last time buko avoid tuathi na Ivasha utie kuringa mbicha why na tuma na Ivasha act tamtota act like you don't know me mkwithira sere feminist no mtangazaji dainu na inkuwa kujokia selfie no dainu tuge manto ma selfie kando celeb kando inyo wethira inyo ni ndera antiringwa na wambicha uringwa mbicha Vasha tujarabu girito Vasha stimanto jaweru Vasha my friend Vasha weekend teno menyaga ne Vasha kuthina ara Vasha ko kuthikona ukauga na tauni kuthikona antumuji lewi tuje wetharaka bende daga no akabukona selfie ringeto na mtu wabuntu kwin to Vasha no tu dhaino gotire selfie tubwambera na kengoma ntumethera maikara bwega last time dewa kwa ina ntubarabandagia mibira ibo batamito ntubarabare na mbecha sana hantu bachunitwe barambitwe abo tara mibira yotuma ndugucia kwendo toke twangenyetwe bati nizo gotikingi kigira go nankugo kiwa no kwenda gwita nankugo kiwa no kwenda gwita mwenda tera ndaugari muraithiria gaurua au wonania ndauga urenda gwita na Ivasha weekend hapana ndaugari kanda ugatiriri na ndauga ukagita ndo uringa mbicha na ugwa kwithira ndaugari weekend ne kuthina Ivasha na thaino turugire kuona antu bathi na Ivasha utie kuringa mbicha buraugire nurareo tituraugire ibukuri yani wona baraba kathi na Ivasha ibaraba ino kaire baraugire niyo ntari no last time baraba ino last time baraugire wona thaino twathi we know them we know them wona bathi batikaringwa mbicha na baraba uringa kampeni ya kureka kuringwa mbicha itobaije na ndacho kanda thinga tienda wende to ino atiri last time kulingana uchunkoni bwabo aruthito muno na ati biashara yawe te bwega nkurukia kinya ira chiendagia machonda na ambina into bya kule ni ira chiendagia paropian tube ngire ni tumagirwa ya utumandu gwinisha wenda teo yeta paropian tube ni oyo mboba ina mbechi mbingi sana babo bendagia paropian tube Nato karachawa ari mwendia wa paropian tube kamugoli my friend ngagora tuanga wakanda batito mageranya mutainu wakanda ni jicho kwa jicho leo rombarari ni jicho kwa jicho anga mkuki kwa mkuki anga macho nyama kwa nyama tutigana na wakanda tutonyangalitini wakanda retini kwena mantu muma kona na Ivasha maana kwa na mantu ma wound
WRC ni World Race whatever sijui World Rally Champions World Rally Champions buchita watu chonde cha kimamburu chonde baba World Rally Championships kwena mbetu irari kana gegoro ati ni goro ati Bongando omo waruto lakini propaganda irari na ringirwe Bongando zakayo na ringirwe inkari yugiti but propaganda irari though rugonoro koneni na safari rally tukachira World Rally tukachira tukadwethera karatati katatu katati na kinya karatati kamirongo ina na tunadona mtoto kugatia driver kuona chiariri tu kinyacho bariuka the driver of the presidential escort vehicle which resembled the official car of the president. Although we could not independently verify this, is also to have lost control while trying to negotiate a sharp bend along the winding route. Kurituka President Ruto was not in the car at the time. Nada ya kujokia helicopter. Eretwa Takamoto Katsukakuta. Kewigeko Takamoto Katsuta of Japan. Assisted by Aaron Johansson driving their Toyota Yaris, faced the rough punch of the World Rally Champions during a shakedown at Loldia in Naivasha yesterday. Kwina nkarino yamureketo muno yathunguthire yatura na nthi yathiuruka yangenyuka ngai wa mashere lakini mashere urego mashere maenyo mashere lakini bado iendelea na safari mwendo etiare kumaliza eko trana ndia ngenyuka ngaya kababa kananga bado endelea na safari lakini eno ringetumbisha aho baba bendete mantu mama nkari kana ngwero ino ndo na abo yureti status chiago muthenya wa egoro gato ina mpwe nanse mbetegerie ndi marathon gatheti ino then nkurekerio oruthenu ingi na rwirorote haya letter from Nairobi. Korea must apologize to media fraternity to repair bad relationship. Korea na kubatira kuthina mbere kwegwa akiromba urekerikire andiki bandeto kengo kuthondeka ngwatano indo kwiraragaragaitie na andiki bandeto ni barwerere ya gogo ikienda Moses Kuria kwegwa kiromba urekeri kire andiki bandeto. Echoes from the past, why a formation of East Africa Federation rattled London. Rugonurua echoes from the past ningonereche gatene echida gorikiande kongatheti ni no kendo kurikani mantu makitambo kira karatati ni gatothatu ni rallying to start Naivasha hotels gear up for safari rally windfall. Mautiri monde nansi na arantereche Naivasha maririkana imoyo litakagitaka no kathintika wana bantu bakorara nontu bwa ndwero ino chithiritwe kana chientere ino ino chia nkari kana ino safari rally ino ino chithiri chigo ntoko kweka rwimbo kanitene kamanuka safari rally ene tondwero ni ndire ntiko meka karuta kange kagitaka katati ni gatona Azimio Senate to walk out on Korea atong ma senator ma Azimio bedere tubakina mbere kwegwa bakiumagaruka kagitakara trend cabinet secretary Moses Kuria bedere tubakina mbere kwegwa mbere ya kana akithina mbere kwa ketera thirikari. Senate Deputy Minority Whip Edwin Sifuna and raised a point of on asking Senate Speaker Amason Kingi to state whether it was proper for the CS to appear before the House with a censor motion on his conduct. Arakuwerekana kuri arajire Senate na kiburi kiregoro sana. Na arende Senator Baba Rutero Azimio baadhi ya nambere kwegwa bakiona kule kuona kuthina mbere kwegwa bakimumenagiri na kinya bakiyebera rwari rwake
Erogono rwa mantu masiaya ruri akaratini bado gatuna ngathetini weno. LSK seek Arusha's help in case of a gadget that snoops on call. Leona the Law Society of Kenya baba ni Law Society of Kenya nira yethiritwe kana kiama maloya kirende kithitwe kionania has escalated the battle over a controversial device procured by the Communication Authority of Kenya, fearing to spy on mobile phone users. Kwina gadget ino bethiritwe bakinambe kwa bakiari neno yithiritwe erina company ya waraniri kana Communication Authority of Kenya CAK ndi bethiritwe bakinambere kwigwa beno gwaya ati yamba kwigwa gitumikaga guspy thimu ciantu gadget ino Korea barred from abusive journalism and media houses. Bado kuna karatati gatutano ndona koti ya iguru kabisa, koti ya iguru na county ya Nairobi na thia nambere kwithirwa ikigita short trained cabinet secretary Moses Korea vitriol against the media. Muthenya wa iguru Justice Lawrence Mugambi na thia nambere kwithirwa akiatha sieze kuthina mbere kwigwa kirekana na marumi na muno nkuruki kuthina mbere kwigwa akinenkagira wandiki bwa ndeto gitiyo kumani na miario ira ethiritwe kithina mbere kwigwa akiaragia karatati ni katuthanthatu tough times loans after MPs no Kenya's okay mantu mama konenie na ngarama ya uturo mariritu karatati na tuthanthatu karatati ni kama wanja ni mantu makonena okuruki kigina kirage kuonekana kwenye mu Kenya karatati gatuna na Kionjori brings back a population versus land mass talk through pill nkona Mose Kionjori Laikipia East MP Mwangi Kionjori kokutha ino Mwangi Kionjori ni mujumbe wa Laikipia keke naganta amenya ndeto ino tamenya imagine nende nkureka na chule Laikipia East MP nari inyambere atonya kimantu za CS are mujumbe bado I think ikwe demote. What could they have done? Anyway, what you by the At least every kari ni ya waziri Mwangi Kionjori enda potential nari na kanya gakega magakwithirwa na ndenyo raisi nari na platform ire arenge grow I don't know what happened sana tebe akiromba kinyagiti tare takinyenya senator kana nya governor governor no gitikenete yo a governor maybe but anyway neither talking number kwa kireta muswanda debate on a population as opposed to land mass kiri mantu mama kwa lele mantu makona ya minda neither talking na ndeni ya parliament karatati ya 10 ntitho makaratati ya 10 na kama ntitho maka okay urengaretu with America karatati ya 12 CS says the state will build 4,000 dams in 7 years waziri nadhiri kinambere kwa the government will build over 4,000 dams ranging from large, medium and small water pans to increase the availability of safe water in the next 7 years. Water Sanitation and Irrigation Cabinet Secretary Alice Wahome said this was a part of promises which Kenya Kwanza gave during the campaign. Augete mianka muwanja Antonia mianka muwanja uthirikari kewewa kadam mianka tutetu ngimuno tumianka muwanja that means atura twaroretwe ni Jusubu tumianka tutetu ingi tumianka 7 yani waya kuchira mwana thaino mwana ena mianka muwanja atakwe kuthicukuru mwana rachiro thaino mianka mugwanje mto class mbi class 3 class 3 yani mwana atashiro kana mwana kayo chiro thaino mbaye kinya class 3 tu ukaiwa kira mbere yo chiarwa twekiriwirane twekiriwirane nende bukwingwa mbere yo chiarwa tumianka mugwanje tu no menye that means kuigukwira
85. That means hiyo nio agenda ini campaign mianke enu itano kuweta ririkana mbere mato to kinda mwanga tuwe karibu kinda mwanga we are still kwa gwende no kauga miankena that means agenda mwe kwa mbere na ndire ya campaign ya campaign no tumalizie kile tulianzisha 7 years tumeanga tutetingiura CS Defense cooking well in port site drought. And the Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u has defended government decision to import 125,000 tons of cooking oil. Professor Ndung'u, in his reply to a case filed by the Law Society of Kenya, stated the cabinet allowed the Kenya National Trading Corporation to import oil. Ni mantu mama konena maguta kinya Njuguna Ndung'u ora ni waziri wa kigina na thireto kinambere kwa kibu magiria na kuthetera mantu mama konenie na maguta. Sudi's paper for high school and college health fake investigators is Sudi. Ni Sudi no? Kapsabet MP Oscar Sudi. Adikana terere class 7. Terere class 7. And now he is the MP. Yes. Terere class 7 na MP na MP na barua cha high school na barua cha college. Kinyi cha college nacho. Lakini mabungwa kulingana na uchonkoni na terere chukuru wota baruga class 7 baruga inaita agwene no kuina kiuria lakini rogono ruru rwe karatati nyaka Kapsabet MP Oscar Sudi airikana barua inu chiake kulingana na uchonkoni fake kethire tokina mbere kwa gitumagira karatati ya 15 kirenga theti ino ya The Standard ni mantu mkona mari tu mantu makigina karatati ya 15 mpithoma karatati ya 16 nurturing hope for displaced population or communities na rakwina mijira ya dhamiri kuririkana the buzzing dusty street of Kakuma have always been a hub of activity located in the heart of Turkana County. The Spring Refugee Camp is home to thousands of individuals who have sought shelter from war, conflict, and persecution. Its residents have seen better days but hold on to hope. Nante cha Kakuma. Olewe ndo weta wa Kakuma? Yeah. Ateka nene. Teo? Kakuma. Kakuma. Mbuya sehemu ateka nene waliko mkwareri. Why? Kulingana na banku gagitwa. Hapana. Kakuma. Kwanza Kakuma. Kakuma ina Inyara, a very big refugee camp. Ngangu ikanini. Ndu wetu au. No. Kakuma. Okay. Kuririkana augia na rimbi ukutheka. Kuririkana augia baraba ingi bethiritwe bakiwa irantino cia Kakuma untu burendekana na bethiritwe bakinambere kwa bakethera hope kana wirigiro kumani na mbithu kogira chiretwe yukira untu mwanya na baingi kwigwa bakimakira utoro bwao barabethiritwe bakia ntere ino narende bethiritwe bakienda Kenya thirikari thinambere kwigwa kithungira gati na kuona ati iba kuthinambere kwigwa labda bene into bya kuria na into bya bakwenda kengoba thinambere kwigwa bagekaraga bwega mantu mako na farms approved to manage TAS 2 pension contract. Okay, mantu mama NSSF mariritwe karatati 18 nkadi mwanga karatati ni gatugana karatati kama mwana tutatu ni mantu mako na counties no hindi karatati kama mwana tutano ni mantu mako na biashara. Hospitals stop admissions, move patient over NHF from probe ni mantu mama NHF na medhiritu makiarirwa karatati kama mwana tuna alanko na an investigation suspected found against the National Health Insurance Fund NHF county
patients in some facilities that have been flagged are in limbo. Relatives and patients seeking care from hospitals in Meru and Kirinyaga counties were left stranded when these facilities closed and transferred their patients to other health centers. Naran kobo JKM Hospital ibethe tubakithamwa na kwirwa cibitari cingi mwanya no chonkoni bura ebwethe tubakirwa ni the concerns come to light after Salesio Duranira a petition a county assembly to investigate the health facility for alleged illegal wa nchambe no nethire twagitwe kanjorio ikiurutha gipindi kia njori tie manyamure tu ana nchambe no tie na mwende mbuga goteri umeruthira na muga atie na atina atejona ibu karatati ya kariyo mureibire ntithi na mbere kwithonkeritha konde ukaumagaruka wegore ngatheti ino kengo kai na mbere kwikirithagĩria ngono ile ciethetwe ikithi na mbere kwiyikagirwo ndeni ya nata nkoyoni ukai na mbere kwikiona ngono ile ciethetwe yikirwo urito ndeni ya ngatheti ino ya ya the standard katheti the Daily Nation kithirika area kuna mantu za Titanic. Do you remember Titanic? Titanic ni meri ira yari nene sana. Titanic yaruthetwo ni nchamba yetawa ntimeririkana lakini bigagwa sana. Ugite meri enu kinyau kewi murungu akwenda Sink kinyau kewa no haiwezi sink eti sink kinyoke wa no haiwezi sink haiwezi na ya tuika yani yera wani yari kira chini ya 5-star hotel ni 5-star hotel takuwata Meru ntika kwena 5-star hotel kuyo kweli Albert kinyite 5-star kuna na tikaribia okay ndiko mimeneri anyway lakini itikinyite 5-star hotel yani yari hoteli ya Diana Royal the floating hotel ya rudi tumwanka ya thitha wen chamba etawa saa sijui Henley no thitha ya nyamweno apeto majukumu wamo sana nyamweno nkwero kono kana ndeka yana harino tuweka nini nyamweno mwankani wa 1908 okay nka betene mianka ere sinkre 1912 yaruthetwo 1912 bueno I think so 1911 yes I think so 1911 yaruthetwo when ndikubete muno na my friend nyamweno yaturirwe yani ya mbere ma okay kya yatemie gutwika meri ino ya yonekana kauraga antu muno antu kana 48 ibakwire bakiruthaga meri ino kagitaga kuthondeka meri ino gitarire thondekagwa abundu barabara engineers good mundu akithondeka na aregoro akiaruka agitwa na ndege lakini yaruthwa twika nyamu yari no rito sana nyamu inu wana utiebu yani kulingana na bwaya akalientu baina disco nago uregwa mtoto wa Romeo Julieta na Romeo no vale no Julieta na Romeo tababu Julieta na Romeo and Juliet bare Titanic yenu ragwen wewe wanarwao nyamu ino my friend ntuweli ya toro maguta mari maingi sana kengwe tongereriani ikuthongeriani ria ya mbare ya kaukana yani hii watu me kulingana urito bwaya inabu yamba ya gaukana ria ya gaukana nyamo ya mbere rugendo yena antu kuteke bakenya ndisku bakenya byabanyunyaga ndakunda bakira kunda byabukunda go bukatheka bugatongo na butongawa Meri yanjiri rugendo nienu yena sayaniri areagwa ina mi kwanza aliumba kumaruka kathi kuringa disco na unontu anatina waswas kuringana na bwanya mwere nduthe na witikio bure ari nabu na witikio bura kinyaba ari nabu kumani na meri ino nontu tiena meri nge yaruthetwe ya kinyete kira chini teki nyamu ya tiu kinya katakati keria
but tugu batamenyaga I think dereva nawe kuwatito lakini anatai no tumenyaga bao karikana se nyamune we wikirwa meri bunka yena direction na yena mwerekero re thiete nao as much as yena captain kwena main captain na kwena captain kangitu akuwatira thaino ko captain tu thaino tindika nyamu tiana niyo ngarutha bobo kurotha na ntu benu tu na niyo kankaruthe cha ko captain yatigwa na nyamu ja ndeni ya Meri kwena nyamu ntikora uraina Meri mbere ma nomba kwandena na mtu atatu Meri mbere moji amboto etia Meri orathiru gongo ndikweta ferry net nyamuto menyerete to Mombasa to ferry to kuvuka tunkuweta ndiweta Meri my friend ireithia kinya mieri kenda do you know that Meri chithia as much as mieri 12 scoff kwena nyethia mieri 3 nyamu iririani kwina muntu urethagirwa ena microscope akireithaga hali mbere na gukarieta kuruki abaraithaga kengo kumenya kwina nyamu chita wa papa those are the kwina muchita wa wheel mbio kwina wheel na kwina nyangumi na papa nyangumi papa niyo nthuku muno papa nyangumi papa wheel blue wheel wheel niyo papa whichever kwina reta wa blue blue niyo nthuku muno nonto blue kwerekana no kuona tukari 12 by the nunda tachego mati maorongo matwaraga nkari tiankwendeto nkari by the blue whale niyo the biggest creature in the world, the biggest animal in the world, blue whale. Ende baraitha kuona maybe microscope kedo bakona yendo ta blue whale mbere nagu bandandange mbureki nini bari yange time nonto no as much as Mary yena majuru yena mayoma mbago gutema muno ni uraga na muno rungu ke blue whale no kina ini Mary kinyawe gatemwa no ke wethia Mary so baraitha kuona kethro bakona blue whale ino wonto mbere na ubadhiete bandanga mbureki kana bari yange time when nini wegithiete wogu kambe kiebe aukire ndikwira amantu makoneni na blue whale blue whale nyamweno weto creature no minone sana blue whale yerikana nkari 12 tukare tupasono ka 12 ibu nkoro yayo gana ndiko kwero imbi ndaweta heart tukare 12 turinganiritwa amwe kare turi enenti kana turinganiritwa bweguru kana ibweta kini kuri inyoka gu nkoro yayo heart ake itatukare 12 ni 12 itonana I think 8 tukari nyanya tukari tupasono ka tunana itabu nkoro yayo gana kwogwira wa yeyo yongwa itanjogu 60 something iringaniritwa amwe njogu we're talking of elephant 60 something inganiritwa amwe bwigana gatuchoke ke Titanic baraitha kuona kego kwe tutego nchambe no yaena microscope kinyayo ya mama otugo bogu uyu ati wa ko captain ataina bainu yekwina ntu baba nenkana ya communications tende watuka kwentu bumira baka ugato nintange tutethie ni musanda nini itokwenda mbimbi kwigenda tukuona kwerekana gotubu kwa ina mbingi sana na kwa kubadhiete wogu baikinya bantu bona yani baikinya bantu gutamba kuwebukika mbere ta watu na nonto batikora idanya bona mtu wa microscope na mamire bakiraitha akiraitha tu ari agukio nini wagutu akiraithiria kuona rwara rugana no mekwina mist utamba kuona bwega na rwara ruru oni rwara rwerekana rwara rwa barafu ruru rwari
no you akothi gochwa saeneri nende kana when you pilot you wa kawaida na mamire na ndu bake na Paul Henry tawa Henley sa Henley teo tawa sawe yangu kana isa lakini nyaneri ni aribana Paul Henry nicknamed Mr Titanic agethi kumuchwa na harare yako mama atamu wathania kinyamu kiatira yani yechuma yatira rwara rwa balafu ino rwa rumusana impiende mwanka watwika gutira mwanka rwa dongira ndeni yani kia tiria mwanka rwa mwanka kemeri kiongo kinaina kiongo kiruye no ntwere ba spindira ya dieta na gona kia kine nambi na bataki ene boga bakinya mbureki ko kia kia oyoretie na ibandu kwerekanaga bakiebera yani ne ovatika tika ni ye steering kia muthemba bo ovatikaga no bakiovatika ko divert tiko ovatika lakini ona ko ovatika no aku bakiovatika divert batona ndeto ino ka anto nauka bakwina disco mtu awete wake keviro wena mbendete ni kirindi kaba ukunda mitobiro ja ndareka tenu wewe wenda ndambire kwa ndeto inu ri kwa mbere uchenja Mary ambire kuinaina ai ndareka tenu ndambire kwa tendo chia saeneri royero ambire kuthongera gitaro ke Mary no menyende rwithongia na full force menyaga kinyamu kike rojini already koguna roji mikumbere yonde ya roji nini floating boat kwena nyamu cheta wa floating boat ntu wino itakakia barambete bakamatete angaichieri kuringana bwako bateri kwa kuri Mary yondera netha wayena floating boat ile cheta wa chiogeretwa na kando in case kukaya kumera mutino no alikora floating boat ino igatedia kuonokia antu na muno nkuruki floating boat ino icho maybe kwewa kweno tethi bukaya igatethe nontu botito mera floating boat guchoka nontu nubwega tagatekeria in case wewe ubutire kana banyangumi nontu kinyawa bayiro yeni woroburi bamumerie ichiteragia kuonokia antu my friend roger wathungira Titanic ini antu watu weekend ikwekaira kira mtu nini bantu gukayanira baba ene guru kwebarukia bamwe bebarukia rojeni lakini ndo bakurire kwe ndo bunke na yemuno kwe muntu ari agutogona rojeni uruntiri kanari tore yake agutogona atogonete ndo yo no mwantu baka ibaba onokire thinka ntu banana baba onokire muntu mwe wa mubioro onokire thinka kwira last year are wa kuma sijui England somewhere are uno kurba miaka 96 akule last year lakini oyo erekanaga atogonete menya onywite kwerekana onywite atogona bwega mpieti kumbaga uregwe story ten tukimego it's true onywite atogona bwega me mwiri withagirwo kuganda nonywe bwega mwiri watwiko kuganda kinyoga twika imbiyo yao kulingi yani nyoga ukatombe kwa rojini rwe na mpio utiegwe mpio yani mwiri nugandire yani nukwire gandi ndamne rugamire no mu bantu baba bako akwegera rojini nerere na aerera no mu bantu parabona kiwe kwa iburo ndo Titanic rwariu bakariu lakini ugono rukari muno kwe bantu ndaena ru movie na movie na movie lakini nduru gono rwandikitwo mabukuni we lakini ende thina ya gono rwa Titanic nuko mewa mtu andika boronaga ko itabwa na Biblia yandika ona goma lakini mantu bandika obora bona bagendera ubakana ya Galili bethira kionje kwe mtu akauga bakurukira ukana bathi mwankana abathiete mtu andika kwa urugono rwa andika wa na baba bandika no kona ntu baba na baba banokire kuma nene ibo wa mtu andika abura
bura aririkanaga bura ereagwa ona ndine urugono rwa kario twira mbere cha Titanic kende ari ugo tatwira icio cionde akutwika kuri bobaretete kuthingata nini ewe Titanic beta kuona remains matigari jaja atigarire na batachoka kinyabo aba guchwana nabo aba guchwana nabo kuringana na bakwira wa nyamwenu Titanic etari na mantu mega mwene yo ata ina mantu mega kogu kuthigo chwana na remains chiayo chuchirio ichiona wa by the way irian irio lakini nuodio tachoke sure na yuko VPT bingisa I think 1800 ntieka mbande kike kurutwika it's like ina narando na bandikite 18 300 kuona 3800 exactly 3800 meters kana meters amenya meters pinka tambira werojeni 3000 yani mitemwe onkaki weroyeni nontu bakurigaria aya tigo gwinya mite 10 werojeni berita atako 10 meters deep na igwitwika antu baba aba uchona na bokuma muthenya jwa Sunday bari batano na bate kuonekana na kuringana na ura bara na iria gitene riu bari na unthi kurutwika omo wao na ugaga it's a pitch black down there, it's freezing cold akauga the seabed is mud. You can't you can't see your hand in front of your face. Kinyanja rekwire uteona njareku in front of your face. So you can imagine. Na inaguntagania nuba. You can imagine. Ni ruru kono rwariritwa ukathoma imbije okuigwa nkaruthoma. By the way, one of the things that in history yento kia usika na history that was my thing. Ntimo kuona tugita na mbere na ngatheti eje no ntumantu jara mangi jariritwe ngatheti yetu kujategera kire ngatheti winge mantu ja tenda irira eja neto mantu ja Mackenzie mutingati umu Mackenzie na rombere kwithirwa gikwa recent nigoro kumania kurega kuria mantu ja mangi ja jariritwe kire ngatheti ya the Daily Nation mudaithirio Meru TV okamaro kagura ngatheti eje kwina county government ya Elgeyo Marakwet area on spot for spending 21 million illegally 21 million illegally nigereri medho kwena mantu ja terrorism mantu ja wa Sudan ndo nirambiriria kaire ndo ere tigete anto mabakwete na baraba ingi barombere kwithora kaire bakimatukandene anteguru kuma ndeguru ya Sudan au angine nteto chia ke biashara nteto chia ke mandiguru nteto chia ikuo matangazo jo ikuo mbe kudhoro kiguranga date ya the Daily Nation ombe kudhoro gitageranga date je murithirio Meru TV na antu babasha kinyabo ibarire twe owaja antu babasha ugere big names in town Vasha comes alive with the roaring engine weekend ya baraba ingi esa sawa au ni watu waingira jiraza remanga theti na rokirirwa na aruo murithirio wa Meru TV nkathosha mwanya no tubakutho gwatanite na atu kana kawina ungi ntina bonge kumuretwa mbere mwaka thanino umagaruka we gurenga theti no withomera ngono ira chiritwe chiekeretwe kana ile ndeni ya ngatheti no na ikenguka ina mbere ko kimenya imbi yoyongwa yethiritwe kithina mbere ko iwekendeaga mwanka itharira rio goro kirendero chia Meru TV ogoro niyo bambitana ne famina zwa Kimathi tinda bwega bitagona nsundogo muthenya jwa rujo